Hello muntina namite hojo si limna kahin nei kinun chule tuni khol jing nisim som ni lekhat sang ni le som ni langa din jong tu su chum ho phun do na nei ki taw hiti Jani kho chun SAHILCA Chief Association SAHILCA in ahung lungding August nisim som ni le thum sang ni le som ni langa Saturday ni kho 12 noon le as molnum khomuna COTU reformation program adingin COTU ahin neon asaina wachun meiti ten gala in a ball nawa ikiven tup theina dingwa COTU form in a ball naw kumni ahung walta tolhonin COTU kiloikhomnan in reformation bolding a thulu na ahin neu tolhanun program apan galachi din agam kai sunga kiloikhomna chum ho josi kouna ahin neu nahi akhad na kislam kai ho COTU lam kai ho le defense lam kai ho WCKCSO lam kai ho South Kuki in P lam kai ho Kuki in P cycle lam kai ho Kuki in P bung P lam kai ho Kuki in P tuilang lang LAHKHOM lam kai ho Khingjang area chief association lam kai ho Lekot area chief association lam kai ho Modbung area chief association lam kai ho Saitu area chief association lam kai ho Saparmina chief association lam kai ho Tuzang area chief association lam kai ho Bongmol area chief association lam kai ho Tuilang area Kuki chief association Lungtin area chief association lam kai ho Tribe Zosia lam kai ho KWU lam kai ho KSO lam kai ho KWHR lam kai ho KTC lam kai ho KMC authority alhanglanga women wing lam kai ho zosi chule intellectual forum ho ahiwi hitol hona kingon ki chele reformation and kungso khom na jong umdinga hitin information and publicity SAHILCA AKON kona tu thot ki mochun asai nahi Meghalaya tichu Shillonga Kuki mina kiloikhomna chum Kuki in PKSO le Kuki worship service a kiloikhomna hotsun achi saphara lamjathang lam kaina thado kiloikhomna hon phaisunga chamnading thul hangsapna ka kalso nge atiwa achi naw thupi to kitulwa Kuki ho de na zwa Kuki ka hi poitya ana phone do le Kuki ho hi gamdang mi hi tia mail ho agenda nasata ananung thu mu to ke sein THUSOH ahin neon asaina wachun Mail heiten ichen naw gam le gu ho deicha jin igel pha lo lai taun May nisim thum sani le somne thuma padin gal ehin bol khum tawin kumni ahung wal tawangin gal akicha hi lai nahi hechi gal ji hin mon nei lo Kuki chanu chapa hin khujani wal mel se ta ta in ei tharun alungdam sa jing jong akimulo lai au mi nahi ipathin ho naw ho in jong zathum wal e hala pion in lalo nei langa chule gamla go tam ta jong ichan tawin muntin gamtina iki the thang tawin hi galmi ten galhung ki patna aji tam pi seithi manin se u jong le Kuki hi jiwa gal e bol khumuwa ei thawa hi het china hita nahi etol hon chun namlam kai ho adin MLA SO group le CSO lam kai ho ahung ke ho khomun amu do cha hi le tu chung galmi tia kuna Kuki chate ikiven bi zona diu sun chu separate administration SABO hitai ti hi Nampi ki hinso na ding le dailatu morso ding deisa na zalin nami pi ten izui chi divin khadvei vele THUPHON jong ahin bol jiwin hi hola aga he thei chu hi le galmi te to nung chen khom ki thei ding din muna aki ta lo to lhona separate administration aki mu to ka ahi lo le nampi ki phatsa na to ka koiman cham thu sei thei lo ding ko hele nampi ngan si nom lova mimala Chamnathuseiho le social boycott ki bolding chule organization level se le hichi organization chu deserve ki bolding a hi ti hi in la achi sa August nisim group sang ni le som ni langa ni huin so pi mi som la segi in far khupi a galurovin galmi te CSO lam kai ho to classic hotel mona ki ho khom na aga ne win hi aga chilo na wa ji hi le Kuki le mail hi ki ka chamna na ding ti hi ahin aga chi ho press statement a hi lo le media interview a THUSOH wa kuna ki mudo cha hi le chamna thul hang sam hitalowa ki ho hi Kuki ka hi povi Kuki chu refugee illegal immigrant chule Manipur su ke nadinga panla jing ho a hi wetin galmi te narrative zo se support nan kholang aga sam tawena hi
Heji THUSOH hi Shillong Kuki chate zo si adi in Kuki in pi Meghalaya in phamo akisan ngan sina beya galmite ki panadinga Kuki nam pi gazu do ho ahiu vetin akilana hi wang sidum te in faraga kalsung hola chun Kuki in pi Meghalaya member mini zong agazaw khata na hi amani cho hi le khatna Mr. ne kholar hoki pamin let pu ngam khusat hoki khomin Tuivejang village Rajanpur district present address near DGAR Leitum Kras Shillong Nina Mr. Zamkhulun Haukib Pamin Let Pungam Let Haukib Khumin Munpi village Chandi district present address Nongrim Hills Achunga Kimin Pa Asu Piteni Chungtu Hi Kukin Pi Meghalaya Lamkai Chengin 15 August Sangni Le Somni Langani Hutsun KWS Shillong Conference Room Muna Anaki Seikho Minahi Kilul na cha hi le supite ni hi koichum a hi honpun emi isa hilhanjin khatve ko hitin ke holim piu hiti ti hi etol honchun august ni simsom la ko sangni le somni langa ni khochun Kuki in pi Meghalaya Kuki student organization Shillong le KWS lamkai ho cheng to ke holim khom pi ding de isa na zalin Kona lekha august ni simsom la gup sangni le somni langa ni khochun Shillonga a chen hon ina a ke piluri na hi Heading khatu supi ne kholalle jam hulun hi ain sumi teuto tu chung mei thei galja Shillong ahung galjam du ro hi ahung galjam ti layu le pan pi ana ngai cha lai to wa chu Shillong Kuki cha ten ngailu na neita welcome na ki bola in bhara ki hall pia acha teu lekha sim aboilu na dinga school admission ho ajong anik ki thu pi wa hi sule relief material jong aphat pha le jo chana anaki pijing wa hi Ahin sopi ne kholalle jam khulunin in pi ko na chu izan accept han pun akitip na han meetinga jong ahung zaw han ta pun hi heji THUSOH hi Shillong Kuki cha ten sangte in phamo akisan hitol han chun meetinga hung zaw lam kai chengin mi pi hon anoya kilol na ho hi ake sim hun han ta na hi khatna nampi ngan si na umlo tu chung in far khopia ga kalsunga Chamnathuseiho dana ki leba meitei te ki pa na dinga Kuki te hi refugee le illegal immigrant a hiuvin Manipur su ke na dinga political agenda nei jingte a hiuvetia nampi ga zo do hola Shillong a pana ga kalsung te ni Mr. Nekholar Hokip le Mr. Zamkhulun Hokip hi Shillong Kuki chate zo sin themona sangpian a ki chanhloni na hi nam khat chi khat hi hiu hena sa sa am ho changwal phachom na tinga galmite ko ke ho am ho tia achum chuma ki sam kaina nei lo dana gase hola supi ne kholar ho kible Zamkhulun ho kib jong aga zawlhon hi bulle bal nei lo hi jong le garmite la hi tabang lungput le kamchangal ha hola aga panthon ta jin jong demna sangpen akipi na hi supi khat le nam khat hi na zala ke ho to pi dinga Kuki in pi Meghalaya mina ko na kini nasa lowa meetinga ahung han lo hin avat sa chu supi ne kholar ho kible Zamkhulun ho kim hin ke ho to ding le society a chamna adeil hon puiti avat sain hizin thimona sangpen ai ki chen thani na hi achunga ki sei point thum ho zalin supi ne kholar ho kible Zamkhulun ho kim hi tu ni khoti chu august ni sim somni sangni le somni lenga aparin Shillong Kuki cha ten kiloikhomnan ki nei ho Kuki in pi Meghalaya Kuki worship service le Kuki student organization AKON membership a hinal hon kila to hetai chile membership fi ana pi hon jong kinung le ding a hetai kiloikhomnan ki sei ho membership a hinal hon akila do tol hona tu ni khwa pa alung hon a hin hei hona ngaidam a hin thum hon kasya so pite ni le ain sumi te chunga numni hen dani hi jong le Shillong sunga kiloikhomnan society Kuki in PK su chule hobung in kidon lo diwa hetai tin THUPHON ki mochun asai na hi achi sani kho Tuesday ni kho chun Naga Student Federation NSF ho chun MBBS adinga Vatsala panghar kitino hi admission aborsa naw chunga demna organization chun nasaten demna anijina hi army officer pachanu Vatsala panghar hi scheduled tribe tichu ST hi jong hilo Nagaland mi jong hilo hichinu hi government in admission abolso wa ala ngei lew ki phinna sata ki nei ding hi tin asai bew na hi NSF education secretary temjen to sin aseina ama kyo hipu gampami non local hozo si ki seina hi chule Nagaland sunga MBBS quota hi 42 seat ahin hiti 42 seat hi naga ho bo chang thei ding hi tin asiji ki phinna nei NSF ho hin
Kohima Khupi Sunga Naga Solidarity Pang Munakunin Directorate of Technical Education Office and Kizon na anizunahi. Achi sa tulhan ni simsom legit jun infar kabole kaya sanatun meitein social media MP sanazaw bali simba chungchanga amaza dading tu asejin achunga porumpat police station FIR ake bolkhum ta na hi ama pahin a social media posa chu arambai tingol ho hi sanazaw ba adinga a private army a hitia anase hi FIR ke bolkhum na ji ki pina chun arambai tingol hi chon lakhan to ki se kiloikhomnan hi sanazaw ba hi atil kho me meya kisam kaina anei a hi buvi sanazaw ba hi MP a hi tolhona parliament in pia manipur issue podo apang jinga hin chule tule tu azong galza mi pi ho chen legi na ding ki cholova abui pi jing lai hi hita bonga thu ki se hi adi lo hin mi pi he theilam kai kha chu milam khan amo su min se theilo ding a hi right to expression nai kiti mana idei di mo si se ding a hi pue kiti hita bong mi ho ki chi theina dinga FIR hi ki bol khuma hi kiti social media tu het chin hilo rengpang le bisnupur ki ka ban dinga hi ki ti chungchang report ahin bol dinga NSCN GPRN in het sanani social media mangcha thu chin ki hello janha jan ki ma pat tongjei maril rengpang le bisnupur ki ka indefinite ban dinga hi tia KAVSC information secretary Khampuna rong me in tupuna bolchu khulchil la hin nei ding in NSCN GPRN Jalerong region in Tamenglong town Longmei Tichu Noni Longba Taudai Zang outpost le Kai Phundai outpost commander ho hi nga het sana anei na hi Wednesday ni chun Meilhei upa khat Kangpopi district sunga Saparmena chan ahung walurin ama chu agami pile committee on tribal unity kutulam kai hon bit in gamdom Saparmena police station anapilu rovinahi Kangpopi police hon upapa chu sekmai police station ho khura anapi son ki rovinahi Jani Saparmena chana hung walut Meilhei upapa chu kumsom nga upa sekmai makhali kaya ke pet jumjao angom ahi akiti thului ki mudanin ama chu infarapat senapati chiding bas khana ahung tona Saparmena anatang den na ki sei nahi hejithu to ki sei achun COTU in THUSOH ana bolovin Meilhei upapa chun buffer zone khala Kuki zo ho chen namuna ahung walut wangin Kuki zo mi pile lamkai hon chan pha athovin Meilhei pa chu damten akile theina dinga gamnom Saparmena police ho khura anapilu ru hi atina sei jinahi hinla Meilhei upapan buffer zone khala ahung lut chu COTU in demna aneyovin Meilhei pa chan chun Kangpopi area sunga phachom khatsung chamna anum chu asu boithe a hi tinjong asei kirovinahi Meilhei upapa Kuki zo ho chen na sung ahung lut chun nam chum ho boina lova chen khom na ho asu boithe hin buffer zone khala ahung walut chu ama dia jong kicharum ta ahi tin COTU te THUSOH chuna sejinahi buffer zone muna center force le state police ho chingthei ta awmova jan THUSOH tabong kilo na dinga pan ala diwen jong COTU in team na anejinahi Izam tia center force le state force hon a bowling door a ball lova jan THUSOH tabong kira hi le Kuki zo hon buffer zone hoa mi chile wale ho vatchil na a ball pat ki diu ahin heji chu ahunguma hi le sarkarin mo ake pu ding hi tin COTU THUSOH chun gi na anei na hi mi phe min Kuki zo ho phinjing jong le Kuki zo mi pi hon chan pha athovin chamna theina dinga midang hon jong heji tabong chan pha cho atho diu aki ki nem jinge tin COTU THUSOH chun asesina hi United Naga Council UNC makaina Naga kiloikhomnan chum lamkai ho to India sarkar thaleng hon free movement regime le border fencing to ahung lungding August nisim somni lagup le Delhi a ke hona anei di wahitai heji ke khom na hi tu pena UNC lamkai ho UNC president Lui Naga Women Union le Naga Student Association Manipur lamkai hon pan ala di wahin August nisim somni langa le Delhi azut di wahitai kiti AK Mishra advisor Northeast Ministry of Home Affairs in Wednesday nation UNC hokoma ke ho khom na dinga tip na ananeze kiti UNC president Angie Lorhoin Newmai News Network ho to ake ho na chun UNC in ki phinna chum bolding anati chu August nisim somni leguble Center Sarkar thaleng ho to ake ho thana tungzu ya
Mapan kalso ningdan ki sei thei bab dinga hi tin ana sizina hi. Lorho ina sei bena chun. India government in THUSOH ana umlova par asu mangjing ki good hi UN sin ki pomthei lo dinga hin. India government in FMR le border fencing thua togun anei diwa hi le naga holum gele deidan ahead ngai hi tin chong asizina hi. August nisim som lagumachun United Naga Council hon Manipur governor aniki mu piwin border fencing le FMR thua kiloikhomnan na om dinga hi le Ministry of Home Affairs le Ministry of External Affairs ho zauna ki ho ngai dinga hi tia anasiwa hi. Achi sa July nisim som nirnia chun nisom ni sunga border fencing le FMR THUSOH na nei dinga UNC in India Sarkar ko ma par anati piwa hi. Jani chun one day legal awareness program on illegal poppy cultivation kiti SP Senapati Conference Hall Senapati Police District Anti-Narcotic Task Force ANTF to go nanoiza anomina hi. Kin go na chun taphoko ki Wilong Maupungdung Ngatar Sorbung Makuilong di Maram Bazar Wilong Kuno Oglong Kuno Kamsom Hupi Pungdulong Sadim Pukri Ngatan Sorbung Golkha Samasle Khabung Kuno Khohosa Chairman le Secretary hon pan lawina hi. Senapati SP SM Jaib Zakilin keynote address na anizin ASP National Highway to ML Kaisungbo MPS in technical season para line hi. Amana holim na chun NDNPS ek sangka zaku somgi lenganoya god na kimutheiza chum ho PowerPoint presentation mangchain hilchin na binahi. Additional SP Law and Order thangkuchun ho ki MPS in society adinga khamnathei aphat lodan ho asezinahi. Indigenous People Forum Manipur IPFM panla ananoya achi sa July nisim somni lekwa infra World Indigenous Day kin gona naga ho panla ading ki phallo na ji United Naga Council UNC in hilchi na bol hantin jani chu meitili pun hon thusu mi ho ta ki muto na wachun ana phong do vinahi. Hichikin gona naga ho panglo dia United Naga Council in thutan na anei chu ipithu gum hamtin meitili pun lamkai heisnam silani Wednesday ni chun Manipur Press Club ma thusu mi ho to ki muto na khara anasezina hi. Silani na seina chun Manipula nam chum indigenous amovin ama ho cha hi le meitei tangkhul mau maram paumei liangmei jemi inpui le kabuya hi vetin asezina hi. Manipura kiloikhomnan chum hon tu masanga chun Manipur gam ki kisuke theilo dinga thusei na chum anei wangwin Manipura nam chum ki pum khatna dinga thang sabjing asang kasar chunga United Naga Council in gi na abol na chungawa koiman thusei anei poitin alungnu mona thujang asizina hi. Kiloikhomnan chum ho chun ipizia asang kasar chunga akam akelo hamtin jong thudo na anei kirina hi. Amana seibe na achun liangmei hon German Tiger Road thua nisom ni lekhatlang anakha pharovin sarkar ahong ki kumin lengmei ho koma lampi hondo na dingin analhem thawin hinla kum ni lang meile hon National Highway 39 le 53 ha kilometer somlanga chen hobo azot theina lai uveti silanin sarkar panla dan demna annejine hi. He thei khachu Indigenous People Forum Manipur ki ti kiloikhomnan asang kasa president hi na in World Indigenous Day mannatinga ki go na anneyuvin hicha chun United Naga Council ahong ki kumin naga ho panla theilo dinga thusu na bola hi. Hichizo wachun asang kasar jong Indigenous People Forum Manipula President ahina kunin resign aniki bolina hi. Indian Home Minister Amit Shah Wednesday ni chun Minister Chief Minister le Prime Minister Chandin Muntu ho danto ki tolova thilbol sia am ho pan mun kilapi theina ding bill thum Lok Sabha anapodoina hi. Hichi bill ho dungzuya chu Minister Chief Minister le Prime Minister ho danto ki tolo thilbol sia akimaroham ahilo le jela kumnga wal theina bolkhil aneyuwa nisom thumsung ki jama aki hen tang ti chu ditinova ahile apan monwa kun peida the hidi wahi ti hi. Hichibil ki podo chu Hyderabad akipat AIMIM MP Asaduddin Owaisin adeilo dantu anasepin Amit Shah in apodo bilchun mipin alhando hilo executive agency ho thuneina akipiatin hichibil hin government ki waipu na khar asu boithi ahitin anasezina hi. Amit Shah an apodo bill ho cha hile the Constitution 130 Amendment Bill
the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill le the Government of Union Territory Amendment Bill hi THUSOH chumchuma ki seidan chun bill dungzu ya chu su hilnesia custodia Minister Chief Minister ahilo le Prime Minister hon custodia ki pat ahung pot phado le apan muno alu ki theidingo hi Congress MP Manish Tiwari an asaina chun bill ho chu constitution le democracy chidan asu boi the hi atin India constitution dungzu ya chu rule of law ding ki tia hin Hichi dungzu ya chu su khilne kingo mi kha chu adi lo na ahi lo le abor khe na phot chit na to ka sia mona nei lo hi ki tia hi hinla bill ke podo hin hichi chidan chu a khial ki go hin executive agency ho prime minister sanga lin joding hi taitin Tiwari chun anasijin hi opposition hon bill ke podo chunga lunglei lo jin ki phin na an nei win speaker pan nilha lang nidan thumchan Parliament to khom na chu anavo hai ti chu adjourn in hi tuni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum phon do na e nei theu hi chan chu hi tan ti muntina THUSOH anangai jing namite ho zo si sun tin chi be jan tin mangpha